the bridge anavezo se tunila in Olympiadi hele katna pu jang khomanguite ma historian professor in Nagaland University base in anin ahi pu let khuzam haukip ama historian in Guwahati University akona tunila ai se khom diu topic chile Anglo Kuki War hi kinil na ki ho tu mo na tam ta omen hi che ho hi historian in ho inam sungo ba dinga amani akona hi ipi ti hong ke patna ipi ti mong ya chu tiang le tu din mona I movement to kisaya hi cha kona ipi kizil do the ma hi cha hi ipi baseball the umam ti ho chu aban bana ina ki holim di hintin ama sa penin pu jang khongam guite professor pun a brief account ti dan chu Anglo Kuki War hi mitam te na seile gamhu na is galisa no hi tiloy men abang khanena seile po thang pu ngap chat lo zia na sa no hi tiloy men abangin pride zia na sa no hi tiloy men hi che hi nang a brief ta in ahong ki pat dan le azi thamkat ni hin se pi masat pe no bo lecture ta bang ta ma pi dinga so pegyo e de poni jong da question answer ta phat chun na Anglo Kuki War hi amin hi le hom ke sawe sapte chun Kuki rebellion alole Kuki rising alole Kuki revolt in minchum chum ni sabe ahin la amon asaw so hoi poitin na helaben amon state khat hi na chu government khat hi na chu amo lengam sunga alo amo vai pu na sunga mi zo ke phin te nga le zo rebel ke te na rebellion ya so amon official term rebellion man pa so amo official term in state perspective ma ve hin e ho hin ai la state perspective pa chun atu sim tam ta hi apon ai ding ta bang phon do zo poi te so British te khangla ya British ane pangho chu to Indian history ki sim Indian freedom struggle ki ti chana Indian holding so British te isat now PM any form ita the violent ita the non violent ita ta ibole usi so freedom movement ki ti so British te khanga so mon freedom movement ina sailo so moding so mi rebellion ati aile post colonial khanga so amo so rebel hi po ve mo hi freedom movement he ta he it has history ki it so I ho bo se ki hilo so all colony jo se British ne down ho hi freedom movement ke se ya ji sa ma so ji e ho history ma so la chun ani gel wala chun mi o se notice langa British gal ni sa ho na kha sit garo te me he te ko ham zo tam zo hin ndan so Anglo kha si war Anglo garo wal na ta Manipur Anglo Manipur wal ki tisla ya so nam khat ke sa tin ha so Anglo le English ho le Kuki elo le English ho le me elo le English ho le khasi garo ta si tam pa ipti se dem achi khanu ma chidum ja so emi history to putias gang te ho lo anjo swini man wa so muchi pe so na muchi pe ya 2017 na centenary manding ke te so ko kin pi Manipur hi ja chu le ko kin pi achena ke general headquarter amo ho general assembly so jitam pa manding ya zmie u sin tu na pasa hi Anglo Kuki wal man ta de ta nam pi level amin resolution la hunke man pani so ya so ake ho lo le akajit va so le society mi pi te on ade pa chu pi ade pin pas mang te ta ki bol ji ya
ti yon invent ki bor zong helo ai wanga chu ji nam pi level a decision ki la isi tam hi mangzo ta wi ke teng lo ki wang ki manga sapte man pa chu mang da ta win i hot ki sa na pa an mang ta win ani khoyang chu tam ta so tan ki boy zipe ni abang loy in mars amang loy bang loy december la mang loy ai le mars amang ho chu to ai hoi ta thu pi ta ki man ri phat chun ani kho hi record base hi ngai record na clear ta am lo le boin te anti ba ko kin pi ten Google Research Forum te ani ho khat in hall recorded that na in hall in ti wala mars asu gal ke pani tia namang loy wang wa chu record khat sa hi specific date lo chu lo phana chu je pa chu ki reject na ai le 19 December namang ho 19 December namang ho lo chu record ki phok ke nai le hin 19 December la ithai tour station ke tek pa chu i hwan hi be se lo ei mi wa pan banga chana i hwan hi be se lo win ta me he revolutionary ho chinga khambas chana za ho pa ho loi amo loi lam kai na manipur tour station to ithai tour station ithai to khugale infa river ki su to na ne selai la funi sa so ni aki fa na la sun ai mi ho sun mele revolution han ki thopi zo ni kha sa so chini ko yam man da ta be so boye ni ko dang ki hor hor le hin lon pi ki technico 17 October ne je pa hi relevant pe ji so si to sim ki khola le hin ichi ya hi galing pu ke so ese masanga chu te so chu gal thu ni se kha lo pe ese sap te hi ki ho champi te ben suma zol dam the ham alo ala taw tho the ham france a chi lo ne ding khat chun amo ki ho champi te be te ba pem negotiation na yo so bowling ti chu amo plan ni chu ti chu amma sa pe nam dan chu poching je pawin aisen kho sa tha sa jam la koiman france ulina so lo hel le da thuan pi le aban bana chu hosa lin ho chal mun na ni to khom ba ai phai to aisen patha ai ji phat te win te khu chu atam zo kon gal declare la na se so song helo posing ga pa so hi bin dan so chi keu to masa ngai e keu to masa ko ma so hi wo ti na so sa za ma la ta thu pi a zero ai ma ta hi phai ga chi so phai ga chi a phai a hi political agent pa ki mo pi a ipiti a keu da sunga keu so la ki ta pon hin la ki gel da na so ma hin ipi motivasi ham tele a keu to pi da chi so na ai le political agent pa hin min good intention a keu pi dang so nang hin nam thung ai lo mi phalo ti ta bang ta ma so ne mana jela ko so jela ko le ama jam he pe ham mi house len khat so insult ke sama ma so hin ten cham khat jawa he pe man lep lai po ke chwani ko ya pi chom dham ke ni solen lang hele chun ko ke ho so he ke da kana te ngan be kin thoi tan thu se la nung na vet ne ta han het ma ama hi hung do ta so hung do a hi khat pa ge la na so british pa ge la na so ma ga chin tin thu se de te la so ma su su ni te la cha a kho ai san na ki chi zal ta chi ta bang khat pem humiliation han se dum so na a ka sei nong pen so hi la abula hi gal bowling tup lo so so je wang chu ta sat pa ga chia
Eisenhower bol ta bangan bol kit le lon pi pa jang khununga kak chinga ki mu pe ta chu ipiham chi chila British official pa Higgins ama hi government chen hele India government chen si France chi ding recruitment pa hi voluntary hi ngai force man lo de ti hoi ta instruction ni pizza le amun manami Mizoram kite chi Lusai Hills Naga Hills ni hilga ma mi official hon amun mana akhu khwa chi wa campaign bol mobilize bol mi pi ho hi abul tilas ko ma chi ngam lo ko ma num la evanga chamin azol zol wa athunun sa so mi cha ki chana din po France agal mon chi lo de hi na tong mai de ne be ta so el lep wa le sum tam ta lep la mi tam ta ni chi so I wa pa manipula pa chun chu mang lovin force ten to na ko na nan so lo wa le house tax cheng som ko dan ding chi ding khut ding ta gi to e to bol le a chai na hi a chai na pe na ki mu to che le oktan ki ti so oktan na hi meeting ane va chu October 11 12 til avel chu hi chelanga hi le chun cha sat pa jong cha hi out ta aisan pa jong out ta chele lon pi pa jong ta sa ta nga chi western side na ta no ho chen lang sa te ta meng long lang area house so si ni somli ta bang ini chi va British officer pa Higgins oktana hi mo piu chu kyo phai am ta po ving ka te phai a kyong le no mi na man le ti sa ama ga ko to oktana hi ni ni ta hi meeting ne chu meeting ne wa hi ho son se no mo chu er kyo wang ka chi lo de France chum thi jong ka chi lo de ai le ko ham ka cha le thla chu hi di dan sum sang thum to ai pe ham sil dam ka pe ham chu choi wa ti chi ki pe le nong tan te ti ham khana chu aga chi wa le khat pa sa le nong lo ta chu ki ho la thei lo a ki ho na chu a fel wa nga chu hegin sin ai poi a phai le ki khan te bin ama wang no khat ve ki ho ki de wi kin meeting call ka tin ki ho ki de wi si vin lang a hin la trap dang ho ki te le na no ku ki ho te la dang ho wa nan tin ta do de nan sol de na ma ta do de ta ki vai la ang ki khat ni chu e che bang a chu ku ki ho so hin hegin sin meeting ko dam ta nga wi chu chu hi te lo wa nung chi phai lun na hi chu tarik som la khat we October ya tarik som le li ve la hi space som nga hi ki pu ya lon pi ga hal ta chu le phai lun na thu za chu le lon pi pan mi koi ma cha ko li bi pi na ho ke tek ding he tin agi in hi chun koi ma khong po ve ta thu za dan chu hi chu ama jong ki team jo lo lung hang tan chu de dan chelanga ki tip na pa chu su mil le wa chu space som nga ki po ya lon pi ga hal chu na lon pi ga hal hi ama chu lon pi pa chu panis ka bole te dan na lon pi pa ke bol na pa chu ko ki ho sa dang u si chun amo ki bol na ki la chu itia zani chi kan ki mu to a meeting kan call le te meeting bol ta lo wa ta chu lon pi ga hal ham ta chu music chu lu hang gam ta chu chi pana cha mu na hi agam kai ha so hin meeting an ne chu meeting an ne wa te to kana ta loi khai area na hinglip ki te le zampi aisen cha sa lon pi ta mun na hi meeting ne wa ai le music chu lung hang gam ta che wang hi ki bol lo vai thei pui the chu resolution chu nei ta chu na o so ki ho na chu te wang hi tin ngai tai force man ngai tai kama ki ho pi hi the te po hi chun
ewalan ki auto tevin hoitan panla tevin ki gongutin sepa hin oral pa hi enforceable konna namthua yo hi France as holding at ile tin diu he kisa pi jing diu he ti kha chu miu se chu ki gel la uta chu chi chu yang ge pen ham tele lon ping ki ha ji chu chu na miu si so sangam ta a chai na chu November la ke chai lang vela chu cha sat pa hin Balma lang sa ko lang sa ko ki ho so ele India lang sa ho sa jal so ma ki so ki sa sa ki se to va se va hi tu lai pa ke se le pe wal council ta ka chane so tribal grand tribal council na bang ka chan cha sat conclave te loi min chu za ke sa jong le ho se len ja usi ki se khom ma cha to khon wa I lo re ta bam chite hila galte hila British sarkar hila om da ni di the te pon is all di from alo la itin di from ti ta na question pa na chai na ho sa ja la so ma ges to ho sa kichi ponte itin di ho ta so kita to cha na so tu lai pa ge se le resolution na so kinup to na ne alla awa sa thin salung ne khom ma chapa sa so ake nup to na so ile sarkalin nam thua hi order enforce and bolwa egam so wang lat wa le itin diu he ke bol pi diu he ti chana as resist sapa resist bol diu he galti na ta so gal declaration ke bol te bong ta so Chwa ko na hi amon mona thu pi wa agam kai so me akhumon na so ngala ki bong ta so me lo so lo so am dan so khopal gen lo gen wa lo le kan lai lo ga lai wa ni le cha ki hol tu wa ngala da so gamal ha na ki bong ta so chu chia so lon pi chu pi ja significant na pi lon pi 17 October la lon pi ki hal chu important ka ham ti chu lon pi ki hal ja chu u ki te chu so sang wa provoke wa chu tin ding gal bol ti pa song liang do kha chu gal ta chu December lang pi chu na December 2022 23 sei ding a chu December 20 na si tam ting langa ukhal attack ding hang ke ton masat ne pe no chewa chu che kap tu na pem confrontation ngi pen ya angala mong se ding a chu chila ki pen ai wa nga chu igniting point chu ron pi chu isu ita chu British te jam hin atu si melung ke vela chu gal bol da ne mon tactics se za na so ma za man wa sei ding ai two phase a te chu phase one a chu chi December la pas December 1917 a pas July August chan ta bang so tactics man pe ni hi ani chi pi jing na masanga chu thinglam mi ho pa ki phinna ne ting le hin sipei ho sol jiwa ating langa maga chiwa a ho hal pi diu ne le cha ho su mang pi diu chauting le chun lang pi a hi mi hi ki surrender je ta gal ki chai so expedition ta na mobile expedition flying expedition ta ma so is so mo strategy kha so ting lang me te wa so a ho ki hal wa le koi ma a ki surrender koi ma chan athil bol ho hi angaji poti khat so na pasa so nei pe so British Empire pompi thing lang mi te tham dan pa ezi system hi ineman sa wa December la pasa July August lang chan hi jiwa hi alang pe se ding na chu expedition hi som le live hi ni solo chu dan chu HST sa se ding ang chu masa pe na hi sepe hi za som nga som ut bong he se expedition column khat ki se na column khat so va le
ai cho ni ma chan bo lo ji lo abong khat loi chu hu ki tel lam pya ni tin wa di kap to phu lang thi gam di phat asam ki dung le loi at least expedition ni is chin hi langa ko expedition ho pin to guting ko te dem na highlight area ko na amo hi ni ki ani nung solo mi som na ni lang a thau le lam kai pa so mortally injured so chikil le ese tuizang karong na Cosgrave expedition party jong hi lon pilanga hon nitin wa amang kin chot bang so ma som le lila hi abul ti la kha khana sol ai chawang hedi the de poi si an khel kit wa gam khat si teng wa le gam sang khat attack body te wa le mun khat bu sa solo di mun ni mun thuma direction chum ma holding attack boarding na pu pa chum chi pu zang khumang sir tin ball so te tia chu chi ho to nan se ho chu ngai no umpui ti na thu hin tu idin nu to relevant de ben them khat sei zo hitin to nang nen sei chu na poisana EPG mong ham ti paung a clear in na ki pa omen tia ban bana cho bona ji sei wa ile sau jep ji den ya na ki tha oi ten na ami pi heading as some background so inside to ya na tu chanaw ju clear tho tan de ka ti ke ngai dan to ki ba le na sir ta na question pin so a brief tan ge sei le pi ja so ku kiten British as a asaro ham te so shading also agom num ta shading also nung se ma se thong le British ke sa na le British je vai hop ke dei lo tin ha chu na ya chu Indian history British te chunga gan ki bon yu si Indian freedom struggle ki te so it's also a part of that freedom struggle it ho so is to here agom lam pina shading na so history no chi cho chamlat gar sa hi ki ti cho hon to englo ku ki war ikiti wa history ikisut nu zong chu pom the jo na sir aji chu India first war of independence zong chu British te record na chu revolt ki ti cho na aji ti ja chu ho a chu englo ku ki war ti a zong le adi mo na lo is na history ning zu ya cha history means so even mean past the first world war it man first world war ki ti ho HLI as first world war ki sa hello so officer record was great war ki ti so na 1939 vela magazine ta second world war ki pat dinga hi magazine on swa gale ha ki pan ki tani sun masa great war de pa hi first world war sa te first world war ta an say the newspaper la vela kununga first world ke sa thu so min ki ti so HLI phat la ki min sa so man te te ti ne thum lo pe so history no ngai na so min hi ki bo le ja so ke a community hon so ngai na bo le ja min ki khel mana cha history so lo ti na hello so pu let khozamin ipui pa teuchen hangsam ta British te ana sa no wa kilung to ta kum thum hel so ana nan hen ai la chi chu ana continue le han tu ai ho zom tham khat be status khat be chi ne di we ta EPT akichai after me akichai dan chu I to bang ham ti chu tham khat nen se pi on lang akichai dan cho hoi lo ji a chu tu ai ho tu a idin mun wa hi politics a chu minung ipha lo be we ai wanga chu le history wa chu sat te jong ina sa no hi ai la sat te ana sat the na do the nam khat hi wa tu ai ipiding ai dai nim be se no mi ti ai le chi gal englo ku ki war akichai na chu I to bang hi ji a chu tu ai to bang din munai din ham ti chu nang jong brief and nin sei pi ki no so tai lo de Professor Yang Mangin a background on say not so
हे चाय ताबन ना चिगाल ही अकाल सैदी यong thasi lum ji ta ye chu yo society hi amin po ipi po wa iboi thei pau hi lungim na lin ta ka te hin ye chu professor jang man sei ma pa nga chu British station le se pop pia ni lum ngai lu ki ti na mo to pha na gam chu ye chu western lang eastern lang kam tin na hi mon colonial ne ya chu ise hin amona ki do piu siu chu revolt lai lo rebellion ati wa amo chu le se pum pia vai ho ma yong chu hi tho bin ge yong ki ge lo wa chia chu amo gam vai pu na sunga cham lat gal sa yu si je mo hin revolt rebellion ai lo le app thin tam ta pa ngai lo yu si chu ka ti chu agal mi te ho apalo lam ta amo agal mi te ti la akiphin ho chu mo chan na dinga chu le amo justify ki bon na dinga chu paw chang ngai lo tam ta man o hin adin anglo manipur war yong chu manipur massacre ai lo manipur revolt manipur rising amina tam atam hin ajo yo si chu state chun colonial state chun mo chun ta chu min bo hin ku kitia hi le mon ku ki rebellion ku ki rising chule ku ki pandip major jat chom cho jang o yong le to ai hon anglo ku ki wal isa lon na pau hi British te mit Vietnam British te len sa chu I Vietnam le chun mu chit lo am je a chu ho agal na do ta ho le afila agal na do ho perspective ma chu ong ki vetti nga le chun I Vietnam le chun kal buling che ti de ham ho lang perspective ma chu ki Vietnam le chun amin chu anglo ku ki wal ti a le chun akichi se la ta chu min aching a thimon agel to a chi chu an man pat wa chi chu hung ki jong ma hen na amin chung cha nga chun aya chu amin chung ta nga hi ekinil dan wa la chun he chigal hi hon man tha nai ni di heti chu akhat na ka sei nom hanang na very clear ani na chu na hele agal hi communication chu tu lai to te ding anal hasamin gal la ya chu hi chang ai lo le mei lo mei chang ai lo le thil chum ki thot tu wa na ki ho tu ji wa hin chale agal angum ta hi mo hi adi dia British te in strategic map jang energy bin map hi chasat area chale Lonpi area chale hinglip lang hoi la Manipur pum pi thing lang bol malang chan gya chu British te hin map khai ta khoyo si yong hi mapping a bol da wa a distance of mapping a bol da wa hi chalai hi ku ki khu hin chalai na ga khu hin hi chi hi ku ki khu hi yong la I ho lang mi hin ti ho ta banga khu map hi phat ta cha ji da wa chi map dung ju ya chamon strategic places wa chu outpost ti chu tu lai police outpost ti ta bang ma ko military outpost an hano la ukite communication ho traditional form of media ti dam la form of communication chu thingko mal cha ki that tu all hichang ki that ai lo la mei chang mei lo ki that ti ho chu hin hi cho na ki ho ji we chu communication he British ten outpost mun tam tan hon do pha na chu communication ni hung sa sam ja ma gal chu akichai na langa chu atam jo chu aki ho mat thelo pha wa chu abang chen ai san pa yong gal pat wa nga he ki pilu ni tan te atiu example la chu lon bi pa chun ga hang chun ni pi ti chu public consultative meeting ti di da ni hen tu la ya sei dinga chu alhang meeting a ko win cha chun PP yong le chasat pa yong ki dong na tin chasat langa chu naw pa ho dang na ho sol le agam mu ta po win ale chasat pa hi om ta pon ma yong hi
gal hi anga a ki pilut ki surrender hi tan te tia cham na thu a sei kil le acha sat pa chun pi yon le gal he ki nga ding yon le so pi le naw he lo le ho sa di chan kom pi hon khat ben yong ki jam thu thu nan de ta chu gam la cho chu tinga nga le a chai na cho sa sat pa chun nu kha pen hen thilum dan chu abula professor ma sei ma banga chu a chai na langa yong chu ki hu tu ka ti chu khat la khat ki ja mat ki thu ja mat ding agel sang dan pau chu mu do thei no men tu lai khanga media lo la ki ja mat na pe na ki kul tu thei na dim changa ta ni dang la ya men media chu banga gel sanga le chum isigala ko na a chai na langa au so ki nga tu da no la ki ja mat ding galin nga dam nga lo dam ta ki ja mat ding agel ho yu siu chu igela le chum a ya hoi khat ni ein la ijigal hi asu sa un lovin aki chai tia khatlanin hi tia aki sei pa hi di be se pon tin ye chu agal chu amo hi main coast le fransa chi loading to aba na hill house tek soi pi pyo ngai dam ding thil tam ta chu state in June 1918 la chu announceable la ta abol phana chu France a ki chi lo po le chu no kho pui ti lo yong chu hung ma hen o lo la na te chi ya chu ho chun tu lai banga chu tu lai ho notion perception banga chu state thu mam pyam khat ki phina lo samda na gel pau chu di pon na ama chun France a chi lo ding chu na sata agel lo hin ye chu France a chi chu amo ding ai pi ha sa ham te le amo tu lai Christian hi po bin Christian hi lo e ho gului sakho ta sandan chele mi pa ho hin kum si le e pham pathin ho na hi in sungai mi pa bu lam kai hin cha mi pa cha po da kum kung ho ma la chun in sung chun pathin ho na kin ho bol lo ti nga la chun pathina ko na go na chang ding ma chu ki ge lo he khat na ani na chwe le e ho hin mi thi gi ti he adi din tol thi egam sung hilo ekho sung hilo egam sung hilo em lo ema in sunga thi priority ki pikinen gamla thi yong thi si na ki gel kinen khut chana tui pi ga la ga thi ho chu alung ki lakit ta lo ding tu chan gya hi e ho dia Southeast Asia lo le Northeast India ho hi koi nam hi yong le mi thi ha gi la gel sang wa hin chi chu English ten amu do lo yong hin tin example la chu British te wai hom na suma ma hin nat ji in olanga bol rengol langa chin hil lang mi khat athin British ten nat phalawa thi ya cha vui do ta chu rengol langa ai chiong chu demand bol wa chin hil pumpi ki phino wa alung chu agu chu inaung tha ki ne na i ve na le i mi thi hi anagel kho le jing men na chita bang khat chu au men chi ya chu gam pa ma au salai la di dia chu ho so di galam kai ho di so dei kin chu British ten so ta bang chu hin chi ya chu chung le France na sata dimanam na hi ga sei dinga chu tu ma sang chun ka scholar khanin Gorkha regiment British te colonial state na Gorkha regiment te contribution as in kavet na chun British te hin Gorkha ho hi martial race te an phun do hi ai la martial race ti wa mi cha pa chan wa sang ta do ma wa za ta za hin France first world war hong ki patna chu France langa hi Northeast Nepal lo la gamtina India Gorkha ya tol lu lo la ami nim the pankal ke lai hwa mo panul le hi talo chule ami figure yong ki bang talo landscape to helanga Gorkha te amin thal le ba nga agam sung wa bol the le ba ma chu France a sui the talo na France a chu Gorkha te chu a bol mo be se pa amin than naw to a contribution of balance low pa na he
Mesopotamia langa sol da wa aji gor khate in atu pha lo la bunker ho trends pp ho cho yu shi lu ding a chu ku ki ho ya hu ri ku ki no hin na aji chu ka ga mu do tha khat kan share han na ye chun tu lai I ho perspective ma ku ki te chu political demand khat ne ya lo samdam wa igel wa le chun Ichi chu anglo ku ki wal te hin connection am poiti wa chu ka sei no na ye chu ho so chu agal lam kai hin a komite yong chu tui pi gal chi di chu nom lo a hin pot pu ding da se chu se ya yong la chun hoi la be hing lo hin a pot pu chu symbolic hin a spirit pa chu gam dang a chi wa al hagao yong chu le shi chunga wa thang ding thi nung hin khon asata gel kha sang pao yong hi al chakhat connect bol thin om dai ye chun agal ki chai chu ki mo chai le chun phading a hin agal je wa hin asata ku ki ho hi punishment a pi ki no hin gal chu ek ka tu cha ki chai le ki chai hi le phading hin non to ai ho manipur thing lang ga mai lo le gam tina lampi yo si hi ku ki ho hi pol sa ta ju thagu ma na to sa ki no wa lampi lai sa wa corporal punishment ja chom tam ta na pi wa chi a chu ki de hin ya chu agal hi a bol do ho yong chu yam de le chun kisi mai thi lang kha na chu ai wa nga chu professor ma sei ma ba nga chu abul lang chi na la gal hi di ma mong he dat thei lo ma lam kai hoi mechel ta di lo wa e ho nam chu a british te yo hin mu thu na het gil na nei lo ji wa chu noi shi ta na bol khaw le gal chu do kha he na ai la ku ki ho wang chu well organized a hi ve ti thei le bin au men na ye chun to ai hon chi gal hi mo se na ki cha ye ti ai lo le abangin atai tom nine ga se le thi nang la pun san po ki la na ki chai ve ti chi ju thi nang la pun san ju tu line sum to ti khun i vet be ki na ban no son phalo ta tam ta hi om de ai la ku ki ho la yong hin mi ki ta mi hang sa nai lo le a chi an ma dinga hang san ta pang thi le man ki chalu yong chu chi ga len tam ta no me ti chu pru ma hin na ye chun ni pha lam kai pha tam ta no ma le chun tu khanga yong hi chi gal legacy hi chi gal hi phat cha inung vet na le chun tu khanga yong lam kai pha ai lo le mi tha tam ta chi la na ma ding gel hum ki sep don ti chu ki ne pom men na e chan chu ga sei han nang to sana puzam professor kan do pen chu chan chu british te yong na do thi we hin na do thi chu nam khat hi ji wa ji do thi we hin na kilung to ta ai le chi lai phat la ya bon chu hi chi british te hi banga thu pi te bon chu ina do thi wa ai le tu ai hi political status hi nyau be se nim be se hi hiji a chu akichai na chu hoilo pha ham an ni an ti cho na e chen niam na pa chu colonial period le post colonial ti taw te tu independent jo wa state le district hoi pp ho organize ke bol da ho na ka bela an example a chu Mizoram chu le tu Naga Hills chu part of Assam penalized cho Manipur yong cho Assam province ki cho ku ki ho chu to Mizoram le che Nagaland le Manipur Assam ma che ho yu si British state chun Assam province ti wa ngam khat mo ai bon wai ko yu cho chi ya yong chu possibly amma chu well organized hijab mai the na ta chui le chi independent jo wa Naga Hills ko na Nagaland hung ki shim do ta aba na chi yo wa ta Mizoram hum do ki le Manipur la ho chu da la ti de hamai lo le al sakhat marginalize in ka na chu
tu independent jo wa state reorganize ki bol na yong hin chakhat chu ilung thim wa hi pe ha marginalize hi na pa hi chakhat a koi be jo ham na chelang khu ve thingin te tin ka kyal ja kipa ome pu to pu jang khomang nangin professor pun nei sei pi de ka te chu azo professor pun han sei banga chu amina ai boy ho hi za chat ta hi tiong cha di amina hung boy patna hi centenary hung manwa patna chu hi na kum zatlin na hin manwa hi ancestral land to englo kuki war pen chu kuki rising a ikhin ki khela manipur government noya jichu 17 august chu restricted holiday yang aina phun pi e chi chu adelo tamzo dan he ne ho kuki te sunga chu ichi hi kuki rising a ki khel hi e ho adinga aphat lo na ham hi lo le hi chi phat la ya chu historian hi nei tambe lo hi to professor pu zamle nang ni yong chu khat nei honen consul na ki bol lo ham no na ki ho tu lo history a ki mudung ju ya chele chon idin zo di hen ai le to ina din zo lo wa ina khel kha wa hi chi hi ep asiat na ham Yang Satan na. Anglo Kuki war so there is a time fort KCCA assembly hall Kukin prisoner headquarter Noya Kona Bontina Delhi lang Assam lang Nagaland lang Kukin POC ki khoma a chai na ke chu Anglo Kuki war he amin pa he na Japan manding a resolution nung so get le centenary manding as a motto in defense of our ancestral land kite pa so kung hi cho teni hi cho men na ji chu e ho ku kin pinoya nampi organization was ichi pi diva resolution chu hi cho aile kununga chu ichi ho bo sen commemoration in bol pa he adi the government zo recognition kha a bol ngai ti kha chu hung leng do ken na chu ugin pi nang boi pi chu a boi pi le government pa chu a ke hom record na aminum kha chu ka de ve chu ai lo le government chu ki bol thei ponte record na aminum chu le ko ki rebellion to ko ki rising chu ale ko ki revolt na chan thum chu hi chu ai le government pan ama head dinga chu amma sapena ko ki rebellion na notice an chu ta chu ai le akum kina chu ki rebellion pa hi ki dei mo be se wang he che sang sun rising zo chu mang te be te khat hum kina akum kina holiday announce ki bola chu ki rising ang ki kher ke chu na ei zu government pa ai chu i hon he khan the ji lo he i hon nam pin i manu cheng lo ki wala chu bula pa ke ma tu chan ge mang he chu le khazit naw he ta commemoration bon na he ta bona chu zu ki mang he chu ai le hoi lai ta hoi lai phat lai ta chu ang lo ki wa chu ko na pe mong hoi lai ke pe mong am ti chu vetamo lo pisla hoi lai chu akipe mong ti thu se je hom na chu lo government jo chu na ma recognition apina jo asa ma men jo ki man chu is ko ki rising tu ni sang man aman ta chu na le government pan sung athin su de ngai koi jong so ama thin su de ji asa ma de nga chu ki rising is it pi wa I ho de nga chu englo ko ki wa ke mang tho chu amin chu ake pe mong ma sam lo pi chu tu sang ke mang hin tin ya the government level a chu bowling til ting ai le ama government pa min aman pa chu aman ji wa
e ho level a bol ting le e ho pa ki mang jing jing so stini ka so he le khan thelo ji wa tu na he amina hi na sita ki boi kha ya ke ge la na ka se yang ka se ta min hi subten rebellion sa va rising sa va i hon englo ku ki var ge sa ko em kha chun min chu ma pi thiu chu min chu tam ta ki pi history chu na min khat bo sia chu history ka even khat chu ki mo nga helo chu to azam first world war ki manwa nga azar man kun record na pa great war ki man la he chu ani na ki mang khom ji chu history no le khazit vela chu tam do si ho mang khom so ke vet zikhat ko wi za to so ko le khan thim dan ko thim ki thim han lang i hon i man te ngai le englo bu ki wal chu nam pi khari solution khan chu ki mo pe thelo ye chu isman mi kilung to te man deu government pan jang ama de dana chu abana ama sa pen ko ki rebellion mana bana ko ki rising mana jingong le government chu ngai le min ki khel the ma thu chu la chu i ho nam talo chu Tichu hiana chiana professor pu ai to englo ku kiwara chu record ball sa the lam tichu hi lo le kanom pu be ti ham kha chun na ding det chet le han ip consequence ai chu abol thoza na ai wanga chu government pa chu na se ese banga sama chun record base ka dei hi record base ai lo le kanom poita panchai he pana sai le record base so ip mandam ti kha chu record pho wa la chun amon mu masak pe ne rebellion he chu ya rebellion an mo phon jingo rebellion pa chu khonunga atam jam ki mo ala se rebellion wang dei mom be se sang chu rebellion khel chun revolt ha melo le rising am ka jo chu mangule horizon te ti chu record na ko na min suggestion a pi du ya akum ki na rising am ki khel chu na chu ya abol lo hilo ukin pi lam ka ha cha zo chan wa chu bol wa ai nga cha government pa tha zo lo tin na he chu la government pa se banga tu na ning kuma rebellion mana to kuma rising man aban ki le government chu nga le aban hona se ki wa le government za thu chula ama na ki gel mu je bol de ya kate se pa chu ya mo bin pa chu government bin pa chu i hon ya boi pi be se diwa pha nge to he i ho zo i min ke sa pa so i ho ni man te le i ho pa so ai ne te itna e pem promote ki bol va na i si pi du de yumen government pa lang so ama anu no mang te vet so tam khat le khan te ka ti no me na pa le khan te ven so controversial conflict sa na so ke ka conflict po si ye ho chi pi hin chi government chi pi he te ka chai je government record no danin ki record zong leo ho chun ho di dan pa chu ki man le boi boi ti hen ki pa o me professor pu tun pu le kho jam British to Anglo Kuki war thu isei wa hele chi continue isto ki sai chun gal ki chai zo ham British right di in house right no ina piki no na pun san le thi nang tai lovin jong ti lovin jong na additional British right di ina pi house right ti khat no aumen na ewan ine yuwin ichi hi abang khan ina se ya hele India independence zong chu British te khuna ko na amu hi e ho right to a house right pen zong hi British ten ina pi ma hen equivalent hi thakhat hi ve reng khare ti a ki phau sa ta kilet sa ta sei yong omen adi ina zong chu nan tin na ichi hi historian khat hi na cha British ten right ina pi pe no hi I chana man the ham ti chu nang nega CPO right ki he alang pia chu gam me ma he lo le chi gam hi he ti ai nang na ho sat di he tia adia e ho lang ho sa ja nam khat British state to ki ho thei yong no ma na khat ani na chu British state do ho yong cha British state yong chun
thu angai na di wa chu gam vai po hi wa chu ami cha man sa nom ji wa chu thu angai na ding wang chu hal kha jong chu give and take nga ya chu la aya chu gam right ki ti chu leisit ki ti hi ato pha pa le ahat pa khu na tu na pa na bc khanga pa na khang do ya pa na uma tu chan gya he na ama bo chu I ho san naw gam e to pha naw gam chu British station government in head pi na khat he gam hiti hi jit le ve ya north south east west hiti hi na nga hi e chi songa hi nang mo po ne heti ya chu head pi na ni thu hi na ho sa right ki ti pa chu British te na pi hi lawa even to chana le British te yo hi ne ho chip ten si mi asu ke ko kam mu jo na thu nei na pi be hi lawa al chakhat erode tu de ham yo gulu ki vai po na institution pa hi yo political institution ti taw ti na ho sa he chi pa yo hi colonial western alo le colonial form of government hin ama colonial state hin al chakhat influence bol na hi al chakhat ban ya phalo lam lama chi do am ti yo mu do thein am jon na right ti chu ho sa thu nei nai khat pa hi amon ipi yong chu hi be se pon ke mu da ni amo yo chu I gamu wa hung wa be ham khat adi dia gam ki chu ho ta pa ngai lo la le si chu nga ju gam ki chu na ki ti chu o na pa na umma khonung yong tua yong umma khonung yong la ding a yen na te chi amon rai di pi hi pon tin pun san la thi na ho chu al chakhat hi amon e ho so e lo chu thu man na diu wa chu hal chakhat api yong tin adi dia e ho so le British te aki ho the na connecting point khat chi piam ta la ho sa chu ni ho traditional form ma chu chang seo na ne ya na chang seo ai lo le ngam sa gam leng ho ko ma samala ne ada gam sunga resource si chu ho sa in absolute power la ne na ko sungin absolute power ne na pa chu ho sa pa samal ki pi le chang seo ki pi chun pe ham om na chu absolute power ne na pa chu ki mu jon na kon nunga hi tang seo ho le samal ho yo British te hen all la hi mi pi lung yo a hol kina all ta cha hi an thai mang pat go na hu jon na la hen na o sa thu nei nei British te na pi he ti pa hi totally jo he ti pa cha ka ga sei nom ne house system hi British te ahung masanga pa na hayo house na ki vai pu sa na cham that sa yu so na ne ban kan belap dem ta so ne ban belap ngana ta sa ji na say the question to ga le galji ayo so he ponsan metal le gam ho recognize bola na gel so mium di dan ham pon na chu hi lo hin gal masang e zo ta bang apiu hi lo vin recognition omsa ha chuna dan ke zo ho sa ke hil ka gaminum sa so British government chun e ama gam hi chalai badum chan mul chan chalai hlang chan hi ta lekha ka tu lai pata ti ta bang khat gam lekha ni recognition is so na ke het pi na ve British government ke het pi na ve Manipur government ke het pi na ve so num sa ya ai se wa yang so ja ma chum ne be ta he jong le isigal ji a hi chita bang rice ne jam khat he lo se cho jam khat he ki man sa so gal ji a ki mo he lo te to kana masanga cho British ten hausa he recognize hausa he za nium be to e hola he na e hola ki te le ho chin ho le se mizo ho he le e hola hausa he village chief ki te kharma principal chief ki te kharma cho principal chief hi amma khobo se hausa he leben ko ja ma chunga long hi
hausa na khat nei te da sa sat pa ki to ba na ai san pa ki to zampi pa ki to ba lai zam pa elo le lon pi pa ti te kan amo hi cha sa na chum dan cha sa chu cha sa pa cha sa na hausa hi ba nga chu ama phungol le ama in sumi khodang jo si jan khat jo chungang chu ama hi hausa lin khat chu phung ki khai da na pi pa khai ni khat am chu recognition chu ya jong chu government recognizable tha chu chin his lang ni da ta tadim lang dia chu tadim era ya usi ho chitadim pa hausa no ya recognize ke bol chu chitabang kha chu principal chief kha iso pyo khamin alam bang ben yo chun pi party chu hi jeng in pi party pa ma right song hi recognizing ke bol tha is egal ji hi right spy ke lamong chu ta sa pa ta bang ai san pa ta bang alo le zam pi pa ham lai zam pam ke ta bang chu ham ki nung lia chu au sa u chu a kho chung bo wa chu ho sa po ta chu masanga rice pau khudang chunga thane na pau ke la pi chu ni chu ya chigal sia hi mu bem lo vet masanga principal chief ho pipa ho power pa hi kisumong hi chu abolis ki bo na hausa wang chu abolis bol hi wa hausa chu hausa office pa hi retain bolen wa a kho hausa chu khat chunga in hausa khat recognizable wa to ka sei principal chieftainship system pa hi unkil lamang hi chu ele pu chom chan to professor to point pen chu British te hong sang pe a pana che ho cha hausa cham that ta ine ke bai pu hin na e hong chu bang khan se le khula ko na hong itiu gam chu chilai pha na chu ane na lo ti dan to bang hi ta chu na history a chi sei dinga hele analu masa sa a chu record history record hong ma pana analu masa ho ama ho a chi jeng dan to bang ne in na e ho hausa ihung ki vai ho pat dan hausa ihung ki vai hom pat dan chu history a I to banga het thei ding umam British tema sang pe editai hausa hi iti velang ke panam ti wang hi ke hepon na a hin la hausa system hi anthropology so him tribal society hi dominant factor la ko chu hoila hi yong la tribal society sti si pa ho hausa chu ko ham tile phung pa hi chu ne phung to ke ma chu ho ki ti chu tribal society kein ho har ka sa na le kein o ya ka naw te o sto ka chen ko ma all ka population wa le acha cha ho sa ka hin pa chu miu pa phung sunga o pa ka hin kha yong chu umden chu sa system ma he chi chu hi ya hausa ki tile hin just tu la ya hausa khat pa ho ancient khang lai pe kholang a pa sa ume ki te ho lo so history no gi bet dan hi hausa ki ti jong he evolve he ki ti na evolution ume khang khat chun power is pan khang khat power hi za mean chi khang chong ki ben chi khang chun power among in ta ho ki ve ya British te khang sunga te to kana 1780 vela kuki also study ne bon masat wa he amu British te mu da na zela na le chelai cho also he kutti pe power nei lo so hausa dam he hoza dam kana dam he khunyo ne wa tam zo he elected system he ki ti chu na ichan ya jin mu wa he wanga British te kununga British te khanglai vel me hi hausa hi power ma dan chu ka te thane dan pau he epem ama thu chu dan hi jing chu asai sei chu yes le yes no da no he agam jong chu ma mina hum phana chum nga jong agam chung ang chu pura power ne jing ne a khusunga umo yang chu nok ni la no do anok ni la ai khat the jing
Sen level acho power khat ani ne ya kho khunungas ki mudos sen versa so ile British te to ing chen khom wa mo noya hum wa hi hausa power hi gap changa hang ke bela ma ki mo the so alam mo asanga hausa system pa hi nu ma ai banga so kutilom lo ma ni powerful na hi het thei be se lo so to sim folklore folk there or ga velation to sim ga sim lesson hausa ni te no power nei na ho ke kha be se lo so ele British te khanga chale British te zawa hi tu ni ai hat mong ta le na hausa system ni evolve hi dan pa hi tu sim ko velation ke he thei so itu ya si chat chung ke planet wan ke se thei pun hin la chi hi anthropologist so head dan ya chi is a part of dominant tribal practice khat so he te so se thei pin so hin ki pa me pu ele pu puzam nangin Cookie Hills ti dia Manipura Cookie te ichen na gam ho chu 1947 na Indian independence mu a chu 1972 a state reorganize Manipur state hong kilalu zowa hi Selong Accord merger agreement a chu hills e ho gam ho to ichen naw gam ho hi zaw lo hi ti adi hi inna 700 to 750 square mile bo hi merger agreement a zaw chu ajuti aile Cookie Hills hill country to zaw lo hi ti yong he aumen claim hi his history a chu historian khat hi na a chu hi ipiti namu 700 square mile le chu merger agreement a zaw hi aile athing langgam ho chu ipiti di ta ke ne to ham isong hi yo le ho ki mo lo